biyang di tao. Mabalin ka di kagsarita ta, Charles. Anya ka diti pagsaritaan ta. May papanitian niya. Apay akanayon kamata na maladaw nga awid. Saan ka matasigod na kasta Ada ka di problema? Awan ti problema. Nagawis lang dagiti barkadak. Dakes ka din na makijami nga. Sigurado ka kadi iti dayta? Kitwen. Apay, ada pa nagduwa-duwam kanya? Agdamdamag akla ang Charles. Madlaw ko nga minadakkalan tinagbaliwam. Tila madmadlaw mo. Sige, ina ko niti kwarto. Kahit kon, tagina na. Kumusta kayon ka ni Charles? Kinatungtong mo ka din? Wen, mama. Kat, anya gay ti ko nana. Jack indiritso nga atap ko nga da babae na mama. Dinamag ko lang na da problema. Gaputa ka na yun amaladaw nga gawid. Kat, anya gay ti ko nana. Awan ka nung ti problema, mama. Alagan mo't gamin nga aminan na nga da babae na. Anya ti rumbang nga ramidak, mama. Tinasayaat. Surutem iti papapanan na. Charles, kaano ka di asinaam ti live-in partner mo? Saan mo nasamot to nakabaulan nga isina? Hindi ka kumaganat, love. Tagtay-tay mingak lang. Diyak nga rod mo, no kasano arugyak nga ibagang agsina kamin. Diyak rod mo, no anya ti adda iti panuno ti asawak. Amangan no agdarom, no maamuan na nga adda babae. Ay, matuktukan ako nga gururay iti panangisinam iti asawam. Basit pa panaganos. Basta ikarima sinaam Wen, kunak lang arudan. Mamati ka kumakanyak, love. Promise, sinaak ni Nelly. Marabyan ka kadimanan nga agawid inton malam. Pasensya kan, ngam, wen. Nagawis na kiti barkadak iso marabyanak manen. Daman-damagat, Charles. Anya dayta? Ay ayatan nakpay ka di. Ne, anya mo tan aklase ti damag dayta? Payasan mo sumbatan. Amok, kan marik na kasana kun nga ay ayatan. Ada ka din kasukat ko di tapusom. Awan. Anya dayta, damdamag maya. Sige. Agyaman ak iti sungbat mo. Pudno gayam ti atap ko. Nga insukat na kon, Charles. Naglakalaang ti panangisukat mo kanyak. Anyat aramidem ditoy. Sinunod ka. Gaputa amok nga dan kasukat ko. Ngamti mo la kayat nga aklunan kanyak. Kat, anya ti kayat mo mapasama kita. Agdarom ka? Anya nga agdarom? Anya ti maramidan na no saan mo nakayat? Ten may saan kayo ang nagkasar? Isungawan karbangan ng agdarom. Hoy, Nelly! Rumbang lang nga awatamon asaan na kan ngay ayatan ti asawam. Saan mo nga ikamat ti bagim kan kwa na? Kita amat ngamin ti tsura may ti tsurak. Ha? Mas dawak no nya ti kinayat kan ni Charles? Nailawanak lang kan kwa na, love. Ang sikat ti ay ayatak itan. Gaputa data ti agbagay. Wen, pudno. Da kayo ti agbagay. Gaputa agpada kayo iti ugali. Da kayo ti rumbang nga agkadway dya impyerno. Saan ka pagtatakunan, Charles? Napanag na ka akon, mama. Pudno nga da babae ni Charles. Iso ang kanayon amala daw nga agawid. Anya ti planom ita, iha. Pumanawak, mama. Agabrodak. Itikas na. Nalaklakak ang makalipat. Anya, bye-bye amlatan ti asawam kan ti babae na itikas dyan nga inaramid da. Umadaywak laangan. Dayta ti wagas. Tapno makalipat ak. Anakan ka nga ron dayta anak. Kan agan-anad ka kumakanayon. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan ka. Ada, tapno ala ko namin na badbadok. Nasayat man to pumanaw kan. Total, adamot tan napintas anang isukatam kanya. Pasensya ka na. Ang mawanan ti maramida. Kaputa saan ako na naragsak iti denam.
Saan ka madanagan? Ta saan ka akamatan? No saan ako nakayat? Saan ka matan akayat? Nasayat mo at. Tapno, saan ako naparigatan? Alang rod, irubwat ko, nagitibad-bado. Naimbag mata, ta pinalubusan na kati asawa, love. Awanan ti maaramidan na. Amo nang aminin ajak ay ayatan. Kasano nga Rod? Dito'y kan apartment ko nga agnaan. Siyempre, sa di no kumapay nga iti pag naadak. Ay na, siya kung ti kararagsakan na babae ita. Gaputa ka bukbukodan kan, Charles. Awanan kay nagaw ko kan ka. Oh, naimbag man ta nakaawag ka, Nelly anak. Kumusta ka matandita? Nasayatan ti kasasad ko dito'y mama. Nalipata ko ti panangluko kanyak ti asawak. Nasayat mat nga rod no kasta anak ko. Kayat kun ti agnaed dito'y mama. Kat no'y palubos ti apo. Kayat yu kading halaan kayo mat dito'y. Ha? Ay, nagsayatan no kasta iha. Awan ah! Kayat ko ti umay dita pagilian gayan mo. No kasta nga rod, aguray tayo iti umno a panawan. Patsyak adumtang tumatlaang day tagon daway. Ay, talaga gayam, ngayon kagumaan nga inagaw ni Charles iti asawa na, girl. Naamumat no kasano ti panagayat ko kan ni Charles. Ay, mas dawakan ka. Nagpintas ka. Adda na talaga na trabaho. Apay ani Charles pa'y laangay nga addaanan iti asawa ti pinilim. Live-in partner na laang dayjay. Saan na ngayong kasar? Ay, nauray pa'y. Agdandan kasarlangan ti kurang kadakwada. Nagayat ka mo ta, saan ka di? Ay na, di mo man yakar ti saritaan kanya. Da kayo ka ni Charles ti topic. Namnamaak asika ti makaawat kanyak, takaruba ka kat nga rod, kan best friend ka, ngam saan mat gayam. Ay na, gaputadakas nga rutin na ramid mo. Mamati ka iti karma? Ay, sana ka mamati iti dayta. Okay, baka muka. Napadasak nga minan dayta. Iso abalagan ka, girl. Gayam ka. Iso adyak kaya't amay sagmak ka. Nagsinada nga rodan iti asawa na. Iso mabalin ka di. Kidawak ti moral support mo para iti relasyon mi ni Charles. Baka muka. Total, di ka matpabagbagaan. Agawit aki di probinsya minton bigat, love. Ada si kaswak. Papaya bandak namin da papakan dagiti kakapsat ko. Apay ka no, love? Ada ka no pagtutungtungan mi nga kakapsat. Kat masapol ka nung ada kami amin. Kaano nga rin sangpat mo? Diyak pa'y maiba ka, love. Ngam numalpas adagos ti kunada pagsasaritaan mi. Agsubliak matla adagos. Okay, aganad ka nga rod. Hello, love? Kumusta, love? Saan kayo pa'y kadiyan alpasan nagtutungtong? Nalpasan, love. Iso nga gawid ak itaditan. Okay nga rod, love. Ay, mailiwakon kang ka. Anya? May salarabi nga wanak, kailiw na ko na dagos. Siyempre man among ka diya may sa oras lang nga di ka makita. Kat kailiw kan. Bulaan nak manan. Agpaiso ti bagbagak. Kailiw ko ti kinapintas mo. Alang nga rodan, tagrubata kon. Urayan na kon, love. Ay, Charles, nabuyang tinay padamag iti TV. Anya dajay, Dennis? Ada na disgrasya, Bas. Kat may sa tinaga ni Miles anang ko anakalugan iti Bas. Intaray da ka no di ospital. Anya? Anya pa ilang tararamidam. Sa dinong ospital tinangitarayan da ka ni Miles. Sumurot ka kanya. Mapantay di ospital nga imbagada anang niya panandakin ko ana. Ay na, grabe tinapasamang itigayam ko, Charles. Nagado at dahit itimuging kan rupa na. Kaslasaan mo tin mailasin nga iso ni Miles. Awan pa'y lapuot na. Nagkasang mo tin dahito napasama ka ni Miles. Ala, urayan ta na makaputi gayam ko.
Nagkutitiramay ni Miles. Nakariing San Dennis. Ay, wala nga pa iso eh. Ay, aday ta, agmulagatan. Anya ka di tinapasama kanyak. Apay ang nagututin pero bagik. Nadisgrasya tiba sa nagluganan nyo, Miles. Tirupak. Apay ang naut-ut. Di mo igamanti adu-ada itirupam. Anya titsura kitan. Nadadal ka din tirupak. Saan kumaday tati panunutem? Tinapatag, nakalasat ka. Anya pwede serbina ng kalasatag. Nunaladak matan. Manipod na gawid ta dito yung apartment ko. Saanan ang nagpakpakita ni Charles kanyak. Sana na pud na ti panagayat na ken ka. Gaputakas tanti rupam. Saan mo na nagaw-awid? Asino man nga minti mangayat kanyak no kastuyak matan. No napud no ti panagayat na, urayan niya pa iti itsuram. Ayatan nakalata. Nakabirok siguro ni tinapimpintas nga misyak. Huh? Dahito yan ti Carmack, Dennis. Saan na day tati panunutem? Tinapatag ita. Amo mo, ano asino dagiti mangipatpatagkan ka. Kas kanyak, ada akla taagayam mo. Di ka pinanpanawan. Agyaman at launay gayam. Agyaman na gaputi pa na nga sa sikasum kanyak. Ay na, awan ang nyaman na gayam. Kasta, ti panangipatag ko kang ka. Kamaudyanan na, mama. Nakaumay kayo matlangan dito'y abroad. Dito'y tayon nga agnaad. Ay na, maragsa kanak-anak. Nagpintas gayam, dito'y ayan mo. Nagdakkel mat gayam to'y balay a paggigyanam. Adamat nga ta mabalin ko, asar kan dito'y a trabaho. Adamat siguro, mama. Ngam saan kayo nga agtrabaho? Agyan kayo langan dito'y balay. Nang ronakit masikuga kon. Anya? Ne, apay, nakiasawa ka kadimanan? When, mama, saan ko ngayon bagbaga kada kayo, ta surprise ko. Foreigner tinakiasawaak. Kat nakasingsing pat. Iso ti akin balay iti daytoy. Iso siguro akas di tinapasamak iti relasyon mi ni Charles. Tani dyan, tinay karya para kanyak. Maragsa ka na akbarakan ka, anak ko. Oray kas jay ti inararamid ni Charles kan ka. Adalat ta na pintas, agasat nga agur-uray kan ka dito'y abroad. Ay na, adan tugay, aman apukok. Nagsakit, Dennis. Nakitag tipos ni Charles. Adan sa balya ka dandan nana. Ala, saan ko man nga agsakit tinaka mo, girl? Dumteng tulat tamo ti karmana, ah? Marik nakitan tinarik na idi ni Nelly. Idi inagaw ko kankwana ni Charles. Inoy-uyaw ko pa idi. Gamita, siya kunti kas titilangan na ita. Ag-move on kan. Tinapatag, saan mo anapukaw ti trabaho? Adan tulat ta dumteng alalaki, ang mangayat kang kaitinapod no. Nga oray kas tati itsuram. Awanan day ti panunod ko. Aklo na kun nga awanan mangayat kanya, gapoy ti kas ti alangak. Dahito yun ti Carmack nga ikarok tong palbiyag ko, Dennis. Basta agkid daw kalatan, iti pamakawan ti Diyos. Patsik, nga agbalin tumit lang ang naragsak ti biyag mo. Uwan, Dennis. Aramatak lang ang tintad ti Diyos sa may kadwa biyag ko nga agserbikan kwa na. Mabit lang.
Naimbag nga oras mo, Miles. Sino ka? Di na ka din mabigbig. Siya ni Charles. Ala, apay akas tamat ng titsuram. Ay, tinasay at sumra ka man pay. Di taon nagtipagsaritaan ta. Anyat napasamakan ka. Apay akas ta tirupam. Nauram ka di, wanuan niya. Di babaya kinadanak. Adan gayam sigud akadandan na. Ket idinamuan na nga adan sa bali akadandan na ti babae. Tinaimingan nak. Sinabuagan nak iti makauuram iti rupak. Iso nagbalidan na kastoy. Anya? Natilimot kiti. Agim sana na may subli ti langak. Nagpakita kan ka. Takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Gaputa pinanawan ka iti kasta tinapasamak kan ka. Pinanawan na kakadimot ng ti kadandan nam ita? Uwan, gaputa kasto yung ti tsurak. Kanay katak pa yan iti trabaho. Ay, awan kanya kung ti naramid mo. Napakawan kan. Kat timakunak, ni Nelly ti pagkidawam iti pamakawan. Awanan kontak ko ka ni Nelly. Ang damag kong adadan iti inana jabrod. Ket adan asawa ken anak na ijay. Kasta ka di. Ay, imbag pa'y nga rod ni Nelly Sigurado naragsak ti biyag na itan. Saan nakas kadataan ng pasakit idikan kwa na? Uwan nga rod. Ang pangasim. Awatan nakmanantag din nata, Miles. Mangrugita ko mamanan. Ay, lading itak, Charles. Nasaysaya at no agkanya-kanyatan. Dita ko man pakibiyangan titunggal may sa kadata. Ingkarik namin itibagik ajakon makirelasyon pa'y. Gan kang runaan ti amin. Ingkarik itibagik ajakon makisinnublian pa'y kan ka, Charles. Balot! Balot! Ada nagsardang alugan iti abay ko. Lakwa adagos iti balot. Balot! Inaman na balot, Manong. Nelly? Ha? Amonak? Sino ka? Siyak ni Charles, Nelly. Amo ka din akong mailasin. Gapo iti kastoy nga itsura ti rupak. Ha? Ala, sika ka din nagpaiso dayta, Charles. Apay, naan ano tarupam? Atid duga sa laysayan, Nelly. Ha? Aywan gayam, iso ni Jan. Asawak. Kan dagiti talong anak me. Honey, iso ni Charles. Hello? Hi, sir. Naimbag ka pa'y, Nelly. Napintasan ti biyag mo. Makapapal ka. Maragsak nakparakan ka. Agyaman ak, Charles. Pakawanan na ko, ma. Gapo iti panang pasakit ko kan ka, edi. Awanan day jay. Nabayagan na nalipatak day ta. Isong awan problema. Alan, balkuta mong tibalot agat gatangag. Takanan minto ni Jabalay. Sige, ato yun, Sinobrak iti maysa, Nelly. Ala, thank you nga rod, ato'y matibayad ko. Kukwa mong tisukli. Ala, nagalo ti sukli na dayto It's okay. Kukwa mo, Charles. Sige, patuloyan min. Come on, honey. Let's go. Napandan. Anyan. Aya-ayak man ang tibagik. Gapo iti makit-kitak kita akinaragsak ni Nelly. Nakapapal ni Nelly. Ti babae a pinasakitak. Gapo iti panang loko kan panang isukat ko kan kuana idi.
Ti babaya pinangnamnamak itawan. Sayang ni Nelly. Nakasingsing pa ta babae. Nga pinaluspusak. Diyos ko, pakawanan na kumat. Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriin kan. Mumangon ka, anak ko. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manan. Makaturturog at tay nanan. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwe nanan. Ala, darasam anak ko. Amangan na maunaan data dagiti padat ang agbasbasura. Mapantaman jay batok ti balay nanan. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tay jay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura nanan. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya nanang. Ay, katuan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta ag-eskwela, anak ko. Basta ikararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latangang trabaho, wen? Wan nanang, kanayon mo't ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay nanang. Di yung manan ni warwara na kitang basura. Sinalit kayo at ang tao. Ingirornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man. Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura. Ija iti kay pagkalkalan. Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang nanang, adupay ko mati maala ta ijay. Nagungat-ngatan di akin balay. Saan na bali, anak ko? Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Ngun garud naguyong niya nanang. Naala, bye-bye amon anak ko. Di mon panunutin day jay. Naira na la siguro ama diti aldaw na. Iso naungat. Simon, si kaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik nak kong. Andiyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na nanang. Ha? Kasta ay anak ko. Agyaman ak na rodoan. Amok gamin nga nabannog kan nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariingdan. Wan nanang, pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naimbaglakit tin tada ka katulungak. Agsakit ka kadi nanang. Aqua, saan? Maulawak laan anak ko. Kan medyo nasakit laan ti bagbagik. Mangan ka kadi nanang, aggauak. Madamdaman anak ko. Kaya't ko pa'y ti maturog. Ay, kanta anak man kitin akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige nanang, nyati kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tay among akanta. Adumot nagitikan kantaam. Amok mat analain ka nga kanta kat anak ko. Ngun atay malaakan ka nanang. Saan ka nalay nga kanta? Amok labasit.
Day di tatang mo ate imalaang. Duwa kayo, nanang. O sige garod, aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyaman akan ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nat. No agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibol lang plastic dito yung warte pakanan Ala, agdag ito yan, ikargak dito yung sako. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunani nanang, agsingsingpet ka. Umadayuat, inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Yan ti Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mong agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anag na edan nyo. Wen auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igib ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka. Mapantay di balay nyo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, auntie. Saanan? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulunga. Da kami iti asawak ti mang paadal kan ko na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kuwa, kasladyak ka ba ilan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin? Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay nauray saan ka nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno adda busbusan nyo. Panunutam ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara matlaang iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Kat no makaadal ni Simon, isuntumat kan ti mang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalin man to ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini antim a Mikaela, Simon? Wen nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinopanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni antim. Diyak ko makayata sumurot ka kan kuha na anak ko. Ngab nagkarimot adi nakabaybayan. Wen nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano akanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ijay, Wen. Wen nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wen auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakan ka. Wen auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta, auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpraktis ka, Nuan. Madamdamakan amangan. Agpraktis ka pa'y nga umuna.
Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo! Ni tatangku, iba't patangku, ang sipag dan puso, anak madang-langabkan ang angutku. Isut payon, ni tatangku, arakan sigarilyo, sugal plastic nga do ay nawang umangon diyak sa mapan nagtrabaho. At tuwing arudan ti champion tayo. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon! Simon, kunak tupay kat asikat yung mga bak. Auntie, nangabakak. Wan ka anakan. Yahoo! Nangabak ti ka anakan. Ay nga, umay ka man ka anakan. Ala, nagiruti pa nagarakok mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsa ka lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka. agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damat lao may pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damat tan nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanagan nakpekit din. Awan mo't nga min cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaan. Agorno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran min tuman ti anak ko iti poder ti kasinsin ko. Insan Mary. Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman nagtada kayo. Ni, agmay-may sakan sa insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-practice. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di. Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga ron ano kasta, insan Mikaela. Aywan, ato'y Aha. Alawan siya nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, Owen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanan. Uwan insan. Tanuan danton kwartak. Da kamin tunti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan kay tiplete, insan. Kan mabanog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Ha? Ay, sige nga Rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanang tatublip mo. Agkanta ka pa yung madamdaman. At dapay do akantaam. Nabanog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Nayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantang. Auntie,
Kaano tayo mga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy ta unay, Simon. Auntie? Sana bale. Nakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idinaminsan ijebalayo. Ha? Imayak ko ma, auntie? Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat at damanan pagkantaam. Sa dino manangay? Ijay lugar tigayam ko. Lalaing ang tiyagkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti baybayad dakan ka. Nakabangko. Ay, wen, auntie, saan nakadiag eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Kan unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngaming tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie? Ala, aginanakan. Tainakmat maturugan. Mailiwakon kanda nanang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arong war iti rabi eh. Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagadutit itadda akwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tanghanak ik-ikkan. Agungat pa'y no agpagatangak iti kanak. Nagsingput mo't ididamo. Yung apay nga tangain mo yung. Maululawak Apay nga tang. Di akmantina silaw pagdangan. Ingat ama isut pagsanggiran. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasanan. Dakkel ti bayad mo iti panagkanta ti anak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? At ka nag-text. At damanin ayamin. Ay ayaban damanin ti ka anak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayam ko. Replyak adakos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti ka anak kak. Ala, natumpa mo ti Dumay. Ay, Simon, natumba mo dun iti stage. Anyat napasamak iti ka anak kak. Simon, kumustan dirik nam? Nakapsutak auntie maulawak. Ni nanang kumay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaarubayo itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ni nanang ko. Wan, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Iamid akon. Diyak kayatan ditoy. Apay! Anyang aming pinapasamakan ka, anak ko! Natumbak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan-kanta ti aramidok nanang. Saan nakaagis eskwela? Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Diyak pa'y mangan, auntie. Malah maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Ako, di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsaong. Apay alapdam ta anak ko nga agsaw, Insan.
Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kas na, insan. Mabaling ka di, insan. Rumor ka bit dito ita kasaritak na anak ko. Sige. Simon, rumwarak biitwan. Agpaimbag ka, tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga, Rod, insan. Ala, ituloy mo ti ibagbagang itay, anak ko. Kasano nga, Rod, ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamdya kun maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuiter aramidang insan. Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray din ang kabalan. Pilitom latang agkanta. Tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuha na aramida ka. Jakpat yan day ta insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutan. Nudikat para iti bukod mo abagi. Sala ding itak insan. Ngamyawid kon ti anak ko. Nanang, maimbaga kon. Ni, apay asinurot nak dito yung anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adin dito igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wan? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ejay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog kanya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon. Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. Insan, agawid tayon ijabalayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasin, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati plano, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurangak kada kayo. Mababainak, insan. Iso anang iyagak iti abastuyo. Pakawanandak ko mga insan. Saanan nga agpaot tibiyag ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpakot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrubot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrubot kanwan. Tarubuat at matanda iti Auntie. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kanin dito'y lamayan. Duwataan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan inakon sumina. Sika, ti ina ni Simon.
Uwen, madam. Nagag ko ti panagkanta ti anak mo, di madamatilapay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kuha. Ubing pa ito anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Sana ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin ang masapsapol na. Diyak kaya ito na maisinat anak ko kanyak, madam. Di ka madanagan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, nukas di akasapulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kuha. Sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko. Ti anak ko. Buy-buyahan ng tato at tao. Uhun, Mary. Intero asang alubungan ti mang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaing ka. Nanang, Kansaan laday ka? Gaputado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Adumat dagiti nang iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Atoy. ha? Nagado a kwarta. Diyos ko. Uhay. Mabalin yun dagi patakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyaman at madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat ka unay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Biyag ti tao. Sa dino tinagapwam doon, ha? Kuha, mami. Nagkuyog kayo ka ni Brian, saan ka di? Di kaglibak, tay nawagak tinan, ha? Awan kanupay ni Brian ijibalayda. When, mami, nagkuyog kami ka ni Brian. Di mo't imbagak kan kaliklikang paylaang ti makikuyog itinobyom. Agad adal ka paylaang anak ko. 16 yu paylaang ngam kanayo nanti pa nagkuyog yu. Mami? Ala, engkag palasan, tamang rabiitan. Brian, napnapanan niyo ka ni Donna. Nagpasyar kami lang, mama. Nag-window shopping ijay mo. Liklikan niyo pa'y lang tagkuyog, anak ko. Agadal kayo pa'y nga umuna. Makauray day taabana. Mama, palubusan da kami kung mga agkuyo. Tawan mo't dakis nga aramidan mi. Kun ipaspas nagmimut ti panagadal mi. Brian, Jack kayat ti kasta pa nagsumsumbat mo. Pagsaya atam ti ibagbagak. Iso adikan agkalintagan. Minor de edad kayo pa'y laeng ken ni Donna. Iso aliklikan nyo ti agkuyog, adakda kayo. Taamangan no mailawan kayo. Ragpaten nyo pa'y nga umuna dagiti arapapyo. Tano nakaturpos kayon, isunton ti panagkasaryo. Hello, Brian. Donna, kailiw ka man eh.
Agkita ta ko, ma. Saan ka makaruwar, Brian? Agungat ni Mami. Ngam, rimuar ni Mami. Ha? Napanan na? Adda na pan naginatang ije plaza. Ngam agsublimot la adagos day jay. Umayak na rin dito balayo. Doon na. Ha? Ngam agawid mat la adagos ni Mami. Mabit la ije plaza day jay. Mabitak laan. Pumanawag mo't ladagos. O may kalakitaan. Ha? O sige, makaamu ka, Brian. Ay, ayatan ka, Donna. Ay, ayatan ka mat, Brian. No saan tala kumaaminor didan? Agkasartan, Donna. Agadal tapay nga umuna, ah? Ha? Ni Mami lakit din tinaglugan iti si Mardang atak sa iti batong. Darasan, agawid kan, Brian. Ay, sus. Amangan mo makita, nak. Alan, darasang tirumwar iti balay. Ingkan! Ah, Brian, naggapu ka di tabalay? Ha? Kwa, Nana. Adala na pan ko indad ka ni Donna. Nabayag ka di tabalay? Saan, Nana? Kasangsangtot ko laytay. Oh, anyat inaramid yu ken ni Donna. Apay nga inranampay ti may itay awanak. Ha? Awan, Nana. Nagsarita kami lang. Unay kayo. Mami, di ko maungtan ni Brian. Mamin anumat nga ibagami kada kayo aliklikan yu ti agkuyog do dakda kayo. Talaga kadingawan dengdenggan yu. Sorry, Nana. Ala, agawid kan Brian. Kat maudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Naawatam! Agyamanak ta pinatgamtikin daw kung agsarak taray ma. Wen, tamok ama ipapan ka dagit anak ta ti pagsaritaan ta. Oh, masansan nga rudan ti panagkuyog da. Di nakdangdanggan ti anak ko. Agpada ta, Marlene. Nubagbagaak ti anak ko. Ad-addaan namat ti mangsukir kanya. Ubing pa'y dagiti anak taray ma. Kasapulan dati panangigiyata kadakwada. Wen, ngam agpada damat asukir. Kay pagamkak, amangan no agsikog ni Donna. Kasanuon ti panagadalda, numasapada nga agasawa. Oh, wen nga rod. Iso pa nagkunak. Yadayok pa'y laang ti anak ko. Sakbaya mapasamak ti pagbutbut nganta. Agpada ta solo parent. Isa pa siya nga kinawatan taray ma. Wen, Marlene. Masapul ang makaadal pa'y nga umuna dagiti anak ta. Tapno saan danto nga agbanag ang nakakaasi iti masungad nga al-aldaw. Mami, papanan ka? Agbakasyon tayo di probinsya da lolo kan lola. Kaano tayong agawid dito eh? Diyak pa yan mo. Basta agawid tayong tunbikat. Sana bale, bakasyon nyo matan. Brian, mangan kan Itay pa'y laasang sangwam ti taraon. Diyak makapangan, Mama. Asino ti pampanunutam? Ni Donna. Kaano nga tang agsuplida dito yung syudad, Mama? Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Talaga adimon makontak. Tawan signal itinapananda a lugar. Mama? Amok nga iliw mula ang dayta, anak ko. Ngampatyak nga aglabas tumutla dayta. Mairuwam kan tumutlaan, Brian. Iso amangan kan. Di ka agbisbisin, tapno di ka agsakit. Mami, agawid tayon ijabalay. Awan signal ti cellphone ditoy. At idog tinala ka bakasyon ko. Isungag talinag tapay lang diti probinsya dona. Mami. Agbakasyon tapay laan, kunakmat. Kaya't ko tag-relax dito'y. Inton pa nagsasarak, ijay ton lugar ti kapsat ko ti pagadalam. Anya? Apay anas kan nga madayo ak, Mama.
At damit pagadalan dito iti kolehiyo Nakasarita ko niya uncle mo. Tumulong matlaang amang paadalkan ka. Di kay kaya tapanawan, mama. Di ka madanagan. Sumurutakkan ka iti papan mo ijay. Ha? Kasanon ti balay tayo dito Ipaabang ko, Brian. Apay a pinanawan na, Brian. Sorry, Tuna. Awan na aramida. Diyak mabalin atong nga rin ni mama. Piyamok, masangputan ka dito Nga pimanaw ka matgayaman. Kailiw ka na makita, Brian. Oray siya, Donna. Kaya't ka na makita. Maara ko. Ala, aganos ta, Brian. Aramidan ta ang karit ka na tadagitay ang mapaspasaran ta. Sa bagay, maawatak dagiti dadakkel ta. Brian, umadanhin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Uwan nga rin. Mama. Oo, apay nga ron akasla saan ka naragsak, iho. Kasla aglaladot ka. Maditirik na, mama. Ken, awan ganas ko amangan. Iso amangan kayo latan, mama. Apay, anyat marikriknam, anak ko. Agtumar ka iti agas. Nasakit ti ulo? Wano anya? Saan, mama? Banog ko la siguro dahito Wano? Adda ka di saan nyo anag kinaawatan iti nobya? Awan, mama. Sige, umuna ako na maturog, mama. Ha? Anya nga tati mapaspasamak iti anak ko. Manon nga aldaw akas jay ti Jarna. Happy graduation, anak ko! Thank you, Mommy. Isagot ko kada kayo ti baligi. Ay na, para matlaan kan katibaligim, anak ko. Para itinapinta sa masakbayam. Agyaw, anak, Mommy. Ni Brian ti umaw-awan. Sumbata mon, na sigurado akablaawan na kadayta. Ay na, kabaudyanan na. Nakaturpos matlaan ang dagiti anak taray ma. Wen nga rod, Marlene. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Uray siyak. Naibaglakit din ta natuldog dagiti anak ta kadata. Nagtungpal da kadata. Kat ita, natunoy dan dagiti arapaap da iti biyag. Wen nga rod, kat naayat unay ti Diyos, ta tinulungan dataan ang bayabay kadagiti anak ta. Flowers for you, Donna. Brian! I missed you. Kailiw kamot unay, Donna. Oh, Brian, iho! Kumusta? Long time no see. Okay lang, Nana. Da kayo. Kumusta kayo? Okay lang, Matt. Kimutong kan sa. Diet, Nana. Padayet-dayet ka pa dita, Una, tapno sana nga agbutyog. Amok mo't adi mo kaya't adumakal ti tiyan ko. Lalapastar kam ni Brian doon na. When, Mommy? Umay ka, Brian. Nala. Itatagpadan na natalgad ti trabaho yu adwa. Mabalin yung tagkalay sa. Iso nga'y mayak, Nana. Taumay ko kumaipakada ti idadanon min. Noan niya ti saritaan nyo. Na kayo ti masurot. Noan niya ti tulagan nyo.
Da kami mat itan ti paspasurot ka na kayo. Tanakalpas kayo mat iti panagadalyo. Mami, agyaman kami ha. No saan da kami apinagin na dayo ka ni Brian. Amangan mo nagasawa kami idin. Nga oray saan kami pa'y anakalpas iti panagadal ni. Wan ang mga nagsasaruno pa'y kitlit anak yu Agyaman kami kada kayo, nana. Pinagbalin mi akarit da ya pagtangi ti biyag mi. Petita, natunoy mi darapap mi. Agyaman akmat na maawatan da kami. No apay ngay naramid mi tikas jay. Nala, ibagam ka ni mamam na pagsasaritaan tayon ti kasaryo. Amo, Brian, nakaragrag sakag. Ngamin, sikat ti makatuluyak. My first and last love. Ad dapat ti kinaragsak ko, Donna. Nagbayag mat ngamin ngaglabas ti daw. Magagaran akon ang makikanlay sa ka. Apa yan? Nasakit ti abagak, Donna. Ha? Naan ano? Naktangan la siguro iti trabaho daytoy. Masansan ti panagsakit ti abagak. Brian, agpa-check up ka Si Kamet, sana doktor ti kasapulan ti abagak. Tay mangilot ti kasapulan daytoy. Tay ay ayatek analaing nga agilot. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko Masansanin daytoy amarikliknak. Agpangato, aging ga dito'y abagak ti sakit na. Kanayon ti panagulaw ko. Kaslawan pa'y ganas ko namangan. Banog ko lang siguro iti trabaho daytoy. Maturog ako. Mama! Mama! Ni Brian dayjay. Brian iho. Apa yan? Anyat mapaspasamak ka. Nabara ako, Mama. Malaminak. Ulasan na kiti napuskol, Mama. Diyos ko, nagbara ka nga paiso. Mabit lang ta mga lak, iti tumaram nga agas. Kalpasan na, itaray kan iti ospital. Saanan, Mama? Ulasan daklangan, Mama. Basta, itaray ka iti ospital. Mama, ayan nyo. Ha? Mama? Anyat sangsangitan nyo. Brian, anak ko. Mama, Brian. anyat sangsangitan nyo ko na. Diyak kumakayat. Ngay baga na itikin ka. Ngam nasaysayaan no mamuam. Tapno ang tinulong to nga kararag. Anak ko. Dawatan ta ti kaasi tinamariswa. Apay, Mama. Iho, natawid mo ti sakit tay di amam at the liver cancer mo. Mami, kitaan niyo man nubagay kumatlang tuy gown ko? Ne, impadas mo matantigaon mo anak ko. Wan, tapno amok no umanay wan no saan? Wan matkit di. Ay naam mo anak ko, nakaragrag sakak para gan ka. Ngamin, saan ka may tulad kanyak nga inam? Amumat, asaan ko anapadas tinaikasar. Iso nakaragrag sakak para gan ka, Donna. Ni Brian, Mami,
Sige, kasarita mo. Tayo nakisaganan ti ka ng tawan. Hello? Brian, my love. Umadanin ti kasarta. Excited ako na yan. Jack makaturturog. Donna. Lating itek. I-cancel tanti kasarta. Anya? Brian! Pangasim! Di nakrabagang itikasta. Saan ang mga rabrabak? Donna. Saan ta napatuloyan ti kasarta? Sumapol ka niti sa balya pag-asawaan. Ta saan ka nga ayaten? Bye. Hello? Brian? Hello? Apayakas dyan ni imbaga ni Brian. Pudno ka titay dyan nga imbaga na? Wano? Rabrabakan na. Kaya't nakasurpresaan. Mariribo ka na. Brian, iho. Apay akas jay ti imbagam itinopiam. Mama. Yak kaya't amabalo at dagos te ayatek. Isuan na saysaya at no sumapulin iti sa baling ayaten na. Nga uray nakasaksakit kanya. Anak ko. Agbyag kapay itinapawat. At dantaning tibiyag ko. Awanin namnama. Itulog tayo. Na talaga siguro agpatinggalangan dito tibiyag ko. Saan? Dawatan ta, ti kasi ti Diyos. Agimbag ka, anak ko. O anya, napankan ije balay da Brian. Wen, mami. Nang awan tao iti balaydan. Anya, kasano? Talaga ka di asaanan ang matuloy ti kasariyo ni Brian? Saan man, mami? Matuloy. Ang imbaga na lang arudan kan ka sumapol kan iti sa bali nga ayatem. Saan ka di? Jackpot dyan day dyan imbaga na, mami. Rabrabagan naglaan day dyan. Anya? Oh, imposible matapagangawan na pati ti pa nagkasariyo? Marikriknak, mami. Kaya't nakasurpresaan day dyan. Masapo la makasaritam atan inton bigatan ti kasariyo. Di kay madanagan, mami. Kaya't nagla siguro nga iprank, tinobyok. Iso nga urayak latan inton kaaldawan ti kasarmi. Ang mga nasurpresaan nak to day jay. Anya? Awan amok anagapaan mi. Awan panggapuan na amang i-cancel iti kasar. Iso ang napigsa ti atap ko. Akayat nak nga iprank day jay. Donna, anak. Itay tayo pa'y amang uray ka na Brian. Ngamawan damatan. Apay ngay, mami. Ayatan ngay. No kunak tumat nga minkan ka, idi nga Mapanak ijabalayda. Ha? Donna? Mamaray, ma. Itay pa'y lang agur-uray kami. Ayan ni Brian. Mangrugin ti seremonya. Iha? Sumag ka. Mapan ka. Itisilid na. Apay ngagsangit kayo. Basta mapan ka na. Itisilid ti anak ko. Amen.
amin nga imbagakin ka. Iso ti kinapod no, Donna. Iso ala tingitak. No in-cancel ko ti kalay sa ta. Apay nga inlimod mo, ti sakit mo. Lading hita. Diyak kaya't ngagdanak ka kanya. So akas jay timbagak. Tapno ko rahanak. Kit nalakanak lang ang malipatan. Diyos ko. Brian, di na panawan. Mga asim. Ay, ayatan ka. Diyak ka malan, mapukaw ka itibiyang ko. Mabilang. Awagak da mama. Ibagag. Taikuyog nandito itimang kasar ka na ta. Tadito yan. Di pagkasaran ta. Si kababae, awatem ka di asi pupuso, daytoy lalaki, kas asawam. Owen. Father. Kat si kalalaki, awatem ka di mo't daytoy a babae, kas asawam. When? Father. Yan tangay kayat yo te agkasar, lualluan nyo daytoy. Apo, Diyos. Ipay mo ka di. Amanipon ita nga aldaw. Ti puso. Gan kararumami. Agkay kaysa. Iti amin. Abangag. Ay ayatin ka. Donna. Ay ayatan ka man. Biyag. Di tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino ka na yung kalatan nga agkulkulungan ako. Kitaang, uray kala pumuspusyawan, tadi ka mga minrumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pailaang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo ak pailaan. Sika, anak ko. Noan niya ti amom apagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabaho. Di kalaptan, taamok akabailamon ti bagim. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun, nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. Uy, nanang. Ay, nalabi talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asana siya ti babae para kan kwa na. Tano siya man bilang. Saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala, anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita man, no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba, anak ko. Para kun kakanumo da ito'y. Gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu di ta kaaruba. Ni, anya ngay da ito'y. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Asino ti agkasar? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada, anak ko. Amangan no ad-adda masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutot kumati umadayo pa ilaan. Sakbay adumtang ti kalaysada nanang. Ngam
Jack kaya't nga ibagada, Jack pa'y naka-move on. Kat, apay, nakamove on kan ay talaga, anak ko. Naklon kong tigasat ko ka ni Carl nanang. Tijak la maikari kat no kabaulak pa'y nga tatagtalagmanan iti sabali a lalaki. Agyaman na, tadimar ay ka iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapod no na, kaya't ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan kuana. Apay akas laawan mo't mariknak agura kan kuana. Nalagaan mo't tiriknak iti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kuan, oray saanan. Dito yaklatan likod nga ang tugaw. Diyak ngamin kayat nga dama ko na dagiti makaamamu kada kami ka ni Carl. No apay nga andak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak adyak agsangit. Ngabjak matlat na magawitan tirik na kabayatan ti panang buyak iti kalay sa Jeren kan Carl. Tinasayaan agawid ako na. Diyak kabalanan ti kastya marikrik na. Excuse me, miss, at iti tissue. Amangan ko sa kulang. Ay, no thanks. Sige, panawan ka na. Mabitlaan, miss. Ha? Okay ka kadilaan? Wen. Sige, tagawid ako. Mabalin ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawid. Ayon gayam, siyak ni Jetro, kapsat ko tinobya, ni Jeren. Kasingin ko. Anya? Saan dang agkaingingas? Ngam, nataar da ito alalaki. Natangos na agong na. Sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanaw kadagos dito eh. Saan arumba nga mamaam munak da ito alalaki? Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamaam mo. Ngamjay pa'y kabsat ti babae ang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapod ito? Sino ang lalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Katno da nadanunak akot siya dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mat dito'y balayo di driver. Kunak nga ron doon naggapod dito'y dayjay. Ha? Anyat lang ana. Diyak matan na irupahan na yung bag. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba ah. Maapay. Bawal ka di ba yung laeng? Lada sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo. Lipatan mo dayjay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo mat ti afam. Nagtalna ka man, Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadaan kay ti gundaway, padasa mo't sayang mo't dayta matres mo, nagkuribat-batlaan. Anya? Sikat talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy di Dubai. Di ka matan makaid na dito'y balay. Di talaheng. Ang dala sinarong kara. Apay ang dasawang. Diyak mat makitkita tong galadak di balay. Ay na among mat a super busy ni bayaw mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Among ka di da ito'y ababae. Kita lang. Anyan? Pasigmat nga stolen siya't dagito'y aladawan. Awan ka diti nasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balay da. Sinarong ka, Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada.
Uray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Ha? Asino, Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Sika ka di tinangawis kan kwa na itimis mo akasarayo ka ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siya, Jetro. Masiguradong nga ta nakamubunin? Kasla okay lang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasid ka. Nga ta, Jeren? Oh, kaslamas siya nakpay ti dayjay ang babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika, anyat masapol mo. Kahit ka kumasarong karan, Sige, sumrat ka. thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diya ka muna niya ti kagaram, ngam pasensyakan. Itapay laang, ununaan kan. Diya kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asinwa kitibiyag ni Carl idi, nga asawa itan ti kabsat mo. Diya kaya ta pumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da ito'y. Isa pasensyakan, nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumatamaawatan nak. Diya kaya tilumda ang manangapukan ayat. Umdasan tayo na minsan apan nakapasakit ko. Isa pumanaw ka kuman. Baliwak tumarot ti sumarunggar. Kahit sapay la kuma, tayo ti sumarunong nga isa sarunggar ko. Ikanak matin iti kundaway ang makisaritay tinapaot yan ka. Kunakon ket, isuday jay tay lalaki ang nakitak iding Omar Arubayan. Malasin ko tay kutsena. Diyak matlapagan ano dayjay. No bilang anda plano ng agaram kanya, awan namnaman na. Makapauma pa ikit din ti makirelasyon na daduma. Aday ta ka manan ako na. Bitter ka manan. Iraman mo manin ti amin na lalakin. Kunang matlan nakabasol amin ang lalaki kan. Basta, akat anyat kagaram. Umarta man ket di. Awan nga min kadwa. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakota kan sakit di Launay sayang laeng. Tadyak na abutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwa. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day dya Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan na panakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man nakamove on kan. Binasted ko pa yan Anya? Ay, sama palin Bawyam. Ay nasaanan. Itan niya kumaga po. Ganpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dahito basi sagot ko kada kayo. Agyaman barok. Aguray ka tayabak ni Vina. Nubisi ni Vina. Uray saan yun nga yaban nana. Di magasak laing ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya ang kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kasla kagura na amin alalaki. Mauwatak nana. Di kayo danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem. Siyak ni Jetro. Si katay gayem ni Vina. Saan? Ala,
Tagar arong kinivina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Oh. Anday ta, naisend kon. Ha? Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jetro. Amok agayim na kanibina. Tasi katikanayan ang makikita kakadkadwa na kadagiti pupos na aradawan na iti Facebook. Ay, when? Siya na rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kaya't mapagsarakan ta. Ibagang dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kong artista. Nagwapo ka gaya magpaiso Jetro. Ay na, naggasot ni Vina. San mo yan, Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jetro. Oo na, Mars. Sigurado, saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jetro? Wano, imbagam? San pa'y? Ngam, awan madaga sa panggap ko. Kahit ko kumamaam mo anay bagjagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga kada ko sunadam jagayim ko? Wan Mars, panag ko nang katikatawan na talaga tinamnama kayong kuwana? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayuan nagugwapo ka nga amang te ex na anang gulib kayong kuwana. Ngam, damag ko. Bayaw mo sa kano ti ex na? Put no day ta Mars. Okay. Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka. Ay na, siya ti masayangan no paluspusan na kapailang ti kayem ko. Anyat aramidan ka dito restaurant. Ay na, mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala anak katugaw ta dito eh. Di ka matla agorderan iti kananta. Kataguray ka ngamin Ay, atay tagaya man. Ha? Ni Jetro matisumungan. Ada pa'y igam na asabong. Sige Vina, panawan ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry, nasingpan ni Jetro. Hoy, bakla! Di nakpanawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisinlingit kayo ka. Pangasim. Ay, di ka di mabain, Jetro? Datantikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awan da ka sa panggap ko kayo ka. Mangantalaang mo. Kat, kinutsabang pa ni bakla. Dahil talaang tamo ka pamusbusan. Nag-atap ka ngamin. Aywan, sabong para kayo ka. Idisumlat talitan. At dahil the waiter, iyag nang dagiti in-order ko taroon. Nagyaman na ka, saan na ka pinagkatkatan ita? Nakaragrag sa agak. Ala, mangantaro din. Tapno makaawid tamatan. Ulitak Jetro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina, agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumot lang nga aramidam tumot ti kasi tinaramid ti ex ko. di ka kumamutag sa iti kasta Vina. Saan kami agpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ken ka. Basta lipato mo na'y tarik ng kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayan, dinalaing asawang, Jeren. Ay? Api ni Carl. Kan api ang nabartak ka. Basol niya asawam. No, apa akas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kagura mo ni Vina ti amin na lalaki. Kakramanak ditan. Ha? Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na tubang. Awalan panag
Talag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Paruan ta asawam ko na! Kag ko makasarita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agda magkapailangan! Jetro, anya ka kadi. Apay adinanog mo ti asawa. Hasta tirumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina anak ko, ni Carl ka di tayo nagkapo dito'y balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, wala na. Apay nga may dito'y. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, wan nga rod Ngambayan yon. Tinapatag. Nakapagkid daw lat ta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot glakay na. Jakon dinamag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Hello, Jeren? Nakahawag ka man? Vina, please. Si kalaang ti amok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di? Mabalin ka di asi ka ti makisalita iti kabsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't amaulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi kalaang ti dengden ni Jetro. Ay, excuse me ha? Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkidawan na iti tulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Nga, apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasayaan. Awagak man ni Jetro. Ibagak man nga kita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kasya, Jetro. Panunutam kumamat ti kabsat mo. Masikog. Isu ti ad-adda masaksakitan iti kasta nga raramidam. Kahit kulaan na ikan iti pagnakmanday yata. Kapo iti panang dadaan na iti panagtalip mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti gundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Yak maklo na gapo iti naramid day yakar. May ramraman ak agurguraan. Jetro. Di mo kasi marik na. Kurang kanipay amin ngay naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat ka asi ka na ang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak. Kano pa'y naladawan ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak lat na. Gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabasan na gichay. Di mon panunutan. Ipamaysangkit dita atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod. Umadanin ti panagpasnay ko. Vina, no addapan na kaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamana, ngamin, talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patsyak adi na kantupal daangan day jay. Nagayat mat idin ti kapsat ko. Ngam insukat da. Ngam patsyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas. Ti amok ngamin kat babaero. Natair nga miyan saan ka di? Agbagay kayon to pa eh. Yak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon na batlangan. I love you.
Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas tinalaw sa panagyaman ko ka. Sige Jethro. Oh, Pina, kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karit. Jak to dadailin ti panagtalag mo kanya. Kasta akmatkan ka, Jethro. Ay ayatan ka mat. Kat agyaman hak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay ko mamapukawan na kitinamnama. Kat makikita ka nagiti matam nga damat panagayat mo kanya. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siya? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayim ko. Kat awan mo tanti sa pulag paikan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasat na ruten. O sige, sika ti matungpal, Jethro. Amin na pagteng mo pasama kitibiyag tayo at plano ti Diyos para itidayta. Alang kagayam, di tanti nagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo sa YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, niya po Diyos, timang tarabay kada tayo amin. Biyag ti tao. Agenrol kay ti Kolehiyo, Rosbel. Nakasaganan ti kwarta pag-enroll mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, nanang. Inutang ko pa'y laeng. Manon, nagadun sa ti utang yun. Uray jak pa'y ag-eskwela nawan kwarta tayo, nanang. Ay saan di ka agsardeng. Basta ag-eskwela ka. Uray maiwaras ti utang ko. Basta makalpas kay ti panagadal mo. Engineering ti kayat mi iti amam nga alaem a kurso. Ha? Ikarigatan mi ti agsapol iti kwarta. Basta agbalin kanto nga engineer. Adu nga minan ti bimak na nga engineer dito lugar tayo. Nagpipintas pa'y ti babalay da. Naglalastog nga rod dagiti parents da. Kunamutlan asino damot tinabak nang. Engineer latay anak da. Kunamutlan nakaraman da nga anyan. Kundi payabiyab da payon iti nagdadakkel. Padamot lang agkurkursing dagi jaydi. Ngam ita apaw kunamlan asino dan akon di payong tadida kayat ti mainitan. Nanang? Iso asika, Rosbel, tarimaanam ti ag-eskwela. Tano makagraduar ka, pakita akman mo't dagita nga aging babak nang. Nabakbak ng tanto ngam isuda. Iso ngagsaganakan, takuyogan ka mapan ag-enroll inton bigat. Uray di dakon kuyugan, nanang. Syaklat tanti mapan ag-enroll. Kabailak mat? O sige, makamuka nga rod anak ko. Nukas na, naka-enroll ka matan, Rosbel? Wen ara, si Kangay. Nalpasan anyat kurso nga inalam ngay. Ay, engineering ti kayat dananang kantatang ko nga alaag. Ngam sabali ti in-enroll ko. Anya? Amok ti pagpatinggaan ti kabailak ara. Nakapuyak iti kakasta a kurso. Marigatan na. Anya nga rod ti in-enroll mo? Kina maestra. Si Kangay. Kina nurse mat kanya. Ay, naimbag man ta dagastusan kat nanginan sa tikasta a kurso. Wen nga rod, iso ama asya anak kin ni Lola. Iso a panunutak anaimbag. No kasano a makatulong akin ni Lola, Rosbel. Ay na. Adoy ti danom, Lola. Uminom kayo. Medyo napudot day ta adanom. Agyaman na kapok. Ay na, makaginawak pa'y nga uminom. Nakaroon samot ang tauyak yun, Lola. Agina na kayo ngamin mat, Trabaho kayo mat ngamin at trabaho. Ay, sana bale. Agimbagak tumutlaan. Narbisan naklang amin, iswakas taw. Gagangay lang nga uyak da ito. Nakakaasi kayo mat, Lola. Ay. No, adala ko mamabalin ko.
saan kayon apagtrabahuan? Ta siya kung tagtrabaho. Ngam agis eskwela akpay mat ngamin. Tila ang panagadal mo tinto na ram kan panunutem. Di nakpakadanagan ta napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kan masapol nga agsalukagak tapno mapagadal ka. Diyak kayat ngagbanag kanto ang nakakaase. Isu nga ramidag ti amin nakabaila. Tapno makaturpus kay ti kulehiyaw apo. Nathan! Gumatang kay iti Nathan! Kamuti kyo! Banana kyo! Gumatang kayon! Nay, nagsabat tamo mananditi kalsada ng aglaklakaw, Filay. Wan nga rod nana, anya ngay dagitalakom ita. Natang pailaan ita. Ay, saan pa'y matanaloom ta impaloom ko asaba. Nasaya at nga rod. Di kag laklako iti pang merienda tapno saan ta nga agpada iti lako, nana. Awan, balasang ko. Marigatan nakmutlaang agluto-luto. May mayat ti kastol ta diretso lakaw. Nasaysaya at mutlatay nalawag asaritaan, anana. Natengken prutas ti isursur mo nga ilako. Tasya, kat dagitay naluto a merienda ti isursur kumat nga ilako. Ay, kawan Filay. Ay, unay ka ngamin ti kinarigat ti panagbiag tayo, nana. Nubak nang tayo kuma. Saan tayo kuma ang main-initan nga gisursursur iti lako tayo. Nagswerte dagiti babak nang tanakalinong dalaang. Ala, agan anus tayo latta. Tanya ngay kat saan tayo mo't naipas ngay abak nang. Wala, Diyak kayat yagnanayo na kastoy, nana. Kayat ko ti bumaknang. Iso nga ar-aramiden mi ti amin na kabailan mi ti asawa. Tapno mapagadal mi ti anak mi. Tapno saan kamin nga agrigrigat a kastoy. Makauma ti agbalin a marigrigat. Oh, at to'y tinaglakwak iti nakamulak alamas, bakit? Nasaya at nakalako ka. Inayon ko itinaglakwak iti banana kyo kun kamuti kyo. Tani agbayad man to'y anak mon ije pagadalan da. Ne, Rosbel, tarimaan ng diskwela ma. Di ka agpampamayan. Taam mo matirigat mi iti inam amang manggay. Tapno at dalaang pagadal mo. Wan, Rosbel, no kasano kumati panangigaud mi nga agtrabaho. Kasta kumamot kan ka. Igaud mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Nawatam. Wala nang. Kat inton makalpas ka iti panagadal mo, sumapul kanto adagos iti pagtrabahuam. Tapno mayaon da kami iti rigat iti amam. Tababaon kan ka, mapadasan mimut ti agbiag ananamay. Ti agsida iti agkakaimas amakan. Di erko na balay, di kotse, kanda dumapay. Ha? Di ka pa'y lagpaparam Padasam ti maki-boyfriend dakas ka kanya. Pati ti agbalin na nobyom, dakas kanya. Tandaan day ta, Rosbel. Lola, makatawon lang ti Orayan. Agradwara kun iti kolehyo. Wen nga rod, apok. Ay na, sapay kumata napig sa akpay. Tapno makatrabaho aklat ta. Kat mapaglepas ka pa iti panagaadal mo. Lola, ikarkararag tayo nga agbyag ka pa iti napaot. Tapno mananam mong tumat ti bunga ti adwa sakripisyong kanyak nga apukom. Para kan ka ti panagbaligit to, Lola. Si kanto ti pangipaayak iti dayta. Kayat kaayaon iti narigat a panagbyag. Agnam ay kanto, Lola. Agsubali takto kada kayo. Apok, sana para kanyak tanyaman ang magunod mo abaligim iti biyag. No di kat para matlaan kan ka. Iso apagad-adalan ka, sana gaputa kayat ko ayaon nakiti kinarigat ti biyag. No di kat gapo, tadyak kayat ama itulad ka iti kasi tinagdalanak. Jak kayat nga agrigat kanto, apok. Lola,
Manipod ubingak, adu arigat tinapasarak, aging gabing maketak. Patpat gen kaunay, isong ara-aramidok ti kastoy, tajak kaya ta maitulad kanto kanyak. Nagsingpot kayo at talaga, Lola. Awanan ti umasping iti kinasaya at yu at tao. Ipatpatag ka, apok. Agyaman unay kada kayo, Lola. Tauray awan dagiti dadakil ko anang padakil kanya. Adda kayo mat amang ipatpatag. Kanang bayabay kanya. Bayat ti panagdakil ko. Agyaman unay kada kayo, Lola. Ala, di tan lagi pan tinapalabas. Tagliday kalaang no maipalagip ti inaramid dagiti dadakkel mo. Ti panang baybay adaken ka. Ang manya nga raw awan mabalin. Tadamot ten bukod da pamilya. Banag apagsangsangita. Tunggal malagip ko tinarakrak a pamilya mi, Lola. Naragsak kami idi kadananang kantatang Diyapulos inarapaap ti maadaan iti broken family, Lola. Nala, sana balik tagdaak mat alolam. Patpatgen ka. Katuran niya pa'y ti mapaspasamak. Uray nakapsutak taon. Si dadaan naklatamang protektar ken mang bayabay ken ka, apo.